Mga kapuso, atong kakuhaan og inspirasyon ang istorya sa usa ka young entrepreneur nga taga Santo Tomas, Davao del Norte kung paunsa niya nakuha ang iyang first million income sa iyang gisudlang negosyo. Kanatong sayron, kauban si Brian Villarba. Sir Brian, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayong buntag, Argel, and maayong buntag sa atong mga kapuso sa Mindanao na nananaw karon. So, okay ra kay ko diriya karon. Great to hear that, sir. Before ka nisulod sa pagnegosyo, sir, unsa ba ang imuhang dating trabaho? I was a public school teacher back then and college instructor. So, bali 5 years ko sa teaching profession, 1 year sa private school, and 4 years po ko sa DepEd. Sir, please share with us kung unsa ni nga business ang imong gisudlan ug how it works. Okay, right now I'm connected sa isa ka US-based company. It's a dropshipping or direct selling business. It's very simple how it works. Ang amo lang ginabuhat, we import products from the US and we distribute mostly in the Philippines. But we're open in 24 countries. So I'm connected with a cellular nutrition company, which is, for me, it's very relevant right now and timely sa mga nahitabo sa kalibutan. Pero that time, sir, nga nag-teach na ka, nagsugod na pud ba ka sa direct selling? Yes, actually, I started the business way back 2017. Katong nagatudlo pa ko. So ginabuhatan ako siya part-time sa start. So 2 years po ko nag-part-time before good na ako siya gihimong full-time ang business. Sir, unsa ba ang nahimong turning point sa imong life nga nakapag-desisyon ka nga i-give up ang imong career as a teacher ug ipadayon ang imong pag-venture sa business? O gi-consider ba to nimo nga biggest decision sa imong life? At tinuod dyan, di ba? Grabe good ang pag-shift. So I started the business at age 24 and during that time, na ako sa career hopping na nagkapangit ako something na pwede na ako mabuhat. And during that time, I'm really seeking for an opportunity na pwede na ako buhaton on the side. And of course, as young as I am during that time, I know in myself good na I can still do better na ako mabuhat. And moto, nagkapangita yung opportunity na pwede na ako siya buhaton. And when I found this opportunity, okay, so it's really beyond sa akong ginabuhat, but I'm really seeking for holistic growth. So kanto, nakita na ko siya diri and I found my purpose. Though dili na ako sa teaching profession, but akong ginabuhat right now is still educating other people to build their dreams as well. And for me, it's one of the best decisions na akong gibuhat sa akong life, sa akong entire life right now. Sir, paunsa ba ka nagsugod ani nga business ug pila ba ang imong gi-invest isip starting capital? Okay. Sige. I was invited by my classmate during elementary days, si Noy Leones. Okay, it's a simple invitation, but during that time, very perfect ang pag-invite sa kuha kay kanalagi nagkapangitag opportunity, and that's that time po na from Santo Tomas at Davao to meet him. And during that time, I was educated kung saan gwapo ang negosyo. So I really grabbed it. Okay, I really took the risk. Kaya right now, di ba, dapat mag-take na good og risk. And in terms of capital, I didn't consider it as a capital when I started kay namalit na ako og products. Wala din siya membership fee, namalit na mag products, and without knowing na out from those products is na nakoy account, na nakoy bali negosyo pod na ginapadagan right now. So dito siya nag-start tanan sa akong classmate na si Noy. Sir, unsa na ba kadugay sa maong business di nakuha nimo ang imong first million nga income? Okay, so it took me 2 years before I hit my first million. Kaya na pag gani sila, your first million will be the hardest. And the succeeding millions will be easy. So kato, it took me 2 years bago po nako ang first million in this business. So ano po to siya, based on effort and hard work. Get ako pong gibuhat. Karon ba, sir, kamusta ba ang dagan sa direct selling business? Well, so far so good siya, especially katong nag-full blast online na ang negosyo right now because we have to adapt sa mga changes. And good thing magud sa negosyo kay naka-online siya before, but because of the pandemic dito lang pud siya ni full blast good ang transition. So karon among market dili lang sa Philippines, but we have associates as well in the other countries. So kato, so far daghan ako pud ang income right now. Sir Brian, paunsa ni nakatabang sa imuha ug sa imuhang pamilya ug unsa na ba ang imuhang mga napundar ug naabot tungod sa imuhang business? First good is sa health, especially sa akong parents. Okay, tabang gid siya. Though we don't have product claims, but nahuwig siyang natabang in terms sa akong parents. And I grew up na very typical Filipino family. I'm from Santo Tomas. And wala dyan may sariling balay before. So palipat-lipat may balay. Ang balay right now, ika-17 na siya based sa stories sa akong parents.
So in terms mo, dako gud siya tabang in terms sa finances, dako siya tabang in terms sa life pod, because right now wala na tabang akong parents. So I really mao na siya ang goal pod nako, mapasap sila sa work. And in terms pod sa mga na-invest na pod with this opportunity, for the past 3 years, ang first investment nako, nakapalit ko condo unit diri sa Davao, and then I bought a property as well, isa ka premier lot diri sa padulong sa Eden, na subdivision dara. And recently naka-pundar pod o isa ka subdivision near airport, nakapalit ko dira. But kana sa ginabayaran mo right now monthly. And just recently, I just nakapalit ko sa akong first dream car mga 3 weeks ago. So kadto po siya. But kato, based on effort and hard work na ako yung gibuhos in this business. Wow, maka-amaze kayo no, imong napundar na. Unsa ba imong ma-advisor sa mga young professionals karon? Of course, sa ating mga sa mga young professionals or even once young professionals, ang siguro ako lang yung masulti is right now, do not settle for kung unsa man ang nakakaron. If you know yourself na you can do better, if you know yourself that there's a lot of opportunity na nagapalibot sa atua, and take the risk for me, because this is the best time to take the risk. Because we'll never know what will happen in the future. So start building your future right now. Start building your dreams. And I lang kahadlok mag-take og risk. Sir, your story is truly an inspiration kanato aron maning kamot. Daghang salamat Sir Brian sa pagsalig nga ma-share imong istorya sa atong mga kapusong Mindanawan ug amping pirmi, sir. Thank you so much, Argel. Happy New Year mga kapuso. Kini ang At Home with GMA Regional TV.